Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadu ka arpoi terek mentau benaya yong arajar arpau. Nakani ke jila Meghalaya lapak tes yuk nyang pang COVID-19. Yaki kandai spa lai pulai ngon. Bat nakini baro ka kaipot jong ki praspa arpoi ngot kapau negatif. Ne ki ba klem ngat yuk nyang pang coronavirus. Kat ba ya ka kaipot jong ki waipat ompat yo. Yakane lai tho do sambut menteri rangba ke jela uba prestun tensong ha ke jekran bat kinong patai khobor ha ka arpoi terek mentau benaya yong arajar arpau ubala penti kenaru. Bahadu kani kasngi ki bala yo knyang jingpang COVID-19 nalor wei bala khlak no menta lakeu syaka khat wei ngot ki bala yo ni knyang jingpang bat ka wei kedai kelong keme ke badang sulap shen hnen kamer arpo tereng bat ya kani kelong kemeru menta labu ha COVID-19 unit ha civil hospital Shillong bat menta ha kani ka hospital kiladan laingot baro ki ba yo ni knyang jingpang menin ke samples ka bangi phak ban test lemba jong ka negrims baru lemba jongka barpita artli gini dijaga menit ngiyo praspa alai popra beli tenre haduk mentakasngi kabangila pha ya kini di samples na kabandaban test la kalong positif ni kalong negatif ni pha kendai spa alai pulai teli bat nakini ki kendai spa alai pulai teli praspa arpuwei teli praspa arpuwetli kilong negatif. Nanta khat artli nakini kites kalong positif. Khatwei aktif kamot iwei idei balakhlano. Mo kamot khatwei tli ya kabalong menta ngiyo ya ka positif. Kata kadai ka bangakwa ban yathu ha kaneka jamit na kamenta ka jingtip padba jong kini jong ki padba ang soknong bijala jani barokoi te menit abang iyo ya kaneka result andala mi bha iyo akan result ba iwe na kilong kami idinte iyo ya kaneka positif te ka basong tunat ka ba makwa ano pi isyat iklay bat menta ini inong pang iladon hapo civil hospital na kabenta ka medical treatment bat kabang suntrat uban ong bakine baro hadwengut haduk menta kasni kilong stable kia syat kia klain laimut kidon menta hapo hospital bat pramut kidon haka home quarantine kabaki judon baro sikata kata-kata ke bang apa bang tip akan report ba kini giba yo ikan positif kia syat kia klan but increment scan sakat tu kan puar katu neski lesi kin salong normal lani kin sayo ya kamet kapapura jong ka jingkot jingkia ha kamet ke jongki na kalian jong ka health department hadin mangilayo ya kata positif ka case ya itai wei i longkme la sim ru ya kates jom kitu giveaway bat ndai dan ni sim ni kates la pha ru bakin kerentai halai ijong ijaka hala ke ijong ki ye ya ki bade ki primary contact lan ke belong direct contact bat ini ginampa te kombong ong ipi ka kermen scan bakani ke jing kloi ke sorga na kalian juga health department ban shimlik action woodwood ban penbit ban pembiang na kermen scan ba uni uknyang jingpang unnum lah ban sapret hakini gisi ibenai hitayo giban dangwan ka crucial time kalau kasauski te ap ngan ainuk saiki kum ini ikong ibayo ba test positif ngan yusubi nadu ka kasautori khatlai trik stengbi ilalek ka self quarantine itu ladek ka self quarantine hadin dikit ba o nga expose na ka jaka ka badon ka sus jong uniu kunyang jintang sabaki kiba sutu le ti ilalek ka self quarantine to hadin ba ilalek kawan mata ngiyok menit telebikin ka sautorik
kamu kan muslim kat sautrik kamu sukain baik arbotrik menit deh arbotrik ya kamu meruski toka kajian kamu ya karena ke quarantine period ni extend nama ba hadu mentah manetru ipi nadu ka World Health Organization kabaki ki ong kablong mandatory kalong kasaus ni it depends kung pila na jia no akatas hadin nyoski kajia subo don ka kontak kung may kumpay teni advice ba again go 14 days pero kisip niya kata kamu total mino 28 days kamu dah kata halti nilai trace toma hadu kan ni kabasa kalong satan kipait ba simet bakin snow bah ban ya trailer bakin kibor ba per nakabenta ban pentingna ba neu knyang jimpang unnam sapret keleng saudong jong kejela kajuni bat ka kubor ka bangakwa ban kerpat igipait ba nong song sno wat ladani persyang na kasorka wat langi lay persyang nadu kibor snong kibor thau kibor balam kibor sen balam barok wat kilong ye kilong sen ngela da don iwe na kalong ye kilong sen kiba saitla kibom sngap kiba persyang ban violet la depan penken ya kitu kikendon kiba ka sorkar na kapor sikapor ka borsnong na kapor sikapor ka kerpa yaki nga ong ipi lada don giba kum kita na kalian jengingim la abang kum nuru nilai ka bang ngikerpat hakane kapor kolong wat ailat bandon giba kum kita haka yin kaset haka shnong gata haka district haka jela barakawai to ginum ailat bandon gibriu giba kum kita nama kideban shutu lada ki violet lada ki penken yakini ki kendon nga ong yepi ndeshu baki isi yeladi ngeki isi ya kayin da sen la jong bat ki isi lu ya ka imlang la salang bat ye ki pat bat nong song snong jong ke jela jongi barakowi kumno ban pendikina ban kobat ba une uknyang jingpang unnum sapret bat kabaar pat ke jinga kun ga bamenta kalong kabangi ong ka stigmatization kabadon kisnong kitao kipait ba ng sosnong teng ki nyau ben langi teng ki ken penban bakini ki bayo ya kena jimpang let's say mlong shuk ban ya bit mlong shuk ban ya keren ban ya kana mlong shuk ban ya yak ban ya yen mlong shuk ban ya tur kumne kumne renga ong yepi na kalian jogo soka kalian no ban ong bangin job ya ni uknam jimpang lada ni job u ya kena jingmut ki jing berkat hakim mong song snong job jela bakin pentikna ban shim bahkan ni ki jimpang kambei ki jimpang kaban long kaban don ki jingma hadu kata kaban ong bagan ki jimpang umla asyuk ban penkhia ban penkoy renga ong pi kan ni ki jimpang ka shulong ka jing per tan namar bang kadon hakat ba kadang im hakamet jong utu bapang kakloy banya bit sekiwima detang kita ba kakloy banya bit sekiwima henrei kadon pat kapor ba ubiu jimpang kum bala ongki doktor ki expert nadu ka World Health Organization hadu ke jela kila keren syai balai bangi hat ban bu'ri iladi halai jong i kamera namar don de kapor ba kapor kalong ka kibu hadu mentah kalong kat sausni kabamot ba hakane ka kat sausni une kenyang jimpang un sayat na kamet unu ubreu kanu kabreu kibayo ya une uknyang jimpang na kwa ba persyai bahai kani hakmat ki pajba ma sosnong na teng ni sinong kendong kam ni don bah kani kijing smuting kijing smit bat lu kijing akati dan renga ong ipi ni persyai na kalian ni coba soka habangi keren na ni apil ya kani kalong ni apil da kabangi tip ya kabor jong yu kunyan jita bat ilayo
ia ka advice naki expert ki medical expert ki jumi ka parok kau ka purte ki kren ya kaju kanongri bat kata kalong uni uknyang jimpang hadin khat sausmi ka bamot unsa mino lanu sayak no kamde ke phini kren tangi ka sota kamut ban ong batang kirang ba snong pila kamut ban ong tangka bosokar pila pala nang pingi dei ban suthu dalade yalade ngide ban kren dalade yalade ban pucina ngidon kam ya kaneka social distance ban long set ban light na gijing ma ban light na gijing saw ban light na gijing sapriam nu punya jipang lakun do nuru kam dei ka ba ban ong bangin siasyong kam jingai ke biate nga nasmo ban ong bangalungo sipune balai ke kipat ba jungi kim suthu ni kata hati sya ka de ka kam joki marui ni la ai kani ke guidelines ba sno ba to penjingai tadi simita minimum simita kam dei ka ban ong philut pisa ban le kata kamut ban ong ba phin mi set pisaran kata lada hilak ban le kam tak mut pisif ya kai ngasen jong de kalau ke jimuntoi phi aji sya ni kai ngasen den le le phim le kam ta no phi ka ka kam bangin le ni te tong sunga de anta mo phi nga khot no wer ba kan ni kolong be ya uwe nong snong jo ke jela ke jumi ki hat ban kitli kamut ban ong bangin penbo hanre ki de ban sutu ba ka kam yak ka kam in ka bala jia kunu yana ka bamut mga ngalak ban kitlang siya ngalak ban kitlang siya kakur siya jaj siya snong siya